kanisa no kuchamo Kitengela East SDA Church. Nase omochango twabwate, I was the secretary ye committee na on behalf of the treasurer yaito umusabira liba gatanya litikoika tawali amangana amangi byamono. Nabakwanire mbyamore mwenzi asa Maria tankoro kuwesti oyunge kuru taracha si antiroda chite ko mentanayu igari Nairobi east ko mentanande e welfare ni tukwate ase bare among e welfare ya mwamugusi kona mwamugusi ni chebatomete buno yo mabagoja kubawakilisha bonds nga no bari ngina inu ke muikara kinke mubere mbanyare tiko babago ikana nchege ntonda tebi magokoro kole umonene nero ro amasaba wasubungi asante. Mimi yule mtu utasapea nafasi sahihi aongee hapa. Masaa imeisha. Ka matongo bano nate bigo singa yanto bali baro matongo abantu ba matongo kara inchuba noiga egere tokonye chinsa maya kuleta family ya Kitengela, alafu mturuhusu tuondoke kwa sababu watu tu wanarudi Nairobi leo, wengine tunaenda kuhubiri kesho. Tusianze kusinzia nchuba no gochaiga ni maito mwana ulio mwanane wa Isaac anafanya mtihani, tumkumbuke kwa maombi. Ndio biyamana sana tianya saba sasa ni biyamana na abande no wabaruskeiga maite siku isi toka babengeiga akebicha bantu ba matongo nande nabo bacha no muntu wake bicha kuruketiani nyanchoka na marore no ara ali moto biega bantu ba matongo abayaba bantaba toereru ongina mabera bantaba toereru wana tumaite ngore gusaba naye bano mongina gusomulisi naro mulisi nchurendo okora masabo toleta abasani bali babana abakuru Nairobi arabutukore biyamana yamono ainche niapa ya bantu ba matongo amano mwana minto karubo yonko toko ruwa engora oja senkeye asogo sirio mwako yo Peter Mose oyore korara ya antianora bono aseli bagero morisia okorere bono toire birengererio asogo saba atanya sae omwana no moikomo chenu twakobakire twakoiro bonne buna tato itore igoro biamona senje gwato ali tukeri muneke gwasamagi maito waturaire aseri tukeri ngwaturu sikuru ari matongo mabere baratat nyasaye ngwatore tabuya ande karo twaika senkeye yo mwako yo berga kunya kurwa sobu